Me did the Isaac Jumpo, but me family the great sample and bring one man come near too much G8, too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Akwaba shonko and come out sabre se wajibre esheme wotuma GHS so bidi na ama ogusu na sabre so de na ebre na aso se training issues abeto dra ewo omayimu no bidi ebesomo ewo ifide eso na ansa de beko ensem no emu meka no se ejumeko eso ya se ema ebi ejumeje ebre mo Mama Juliet Ventures Mama Juliet akodare ewo kitchen where ene dema sese won akade niti se won hia bibi sa na tese wo ba wo kitchen na within 5 minutes tie na bidia enye fine and from my dia no offer the number no friend 24/7 or available o friend na so no ma quick response that is we adwuma dia we atu the no na we di wo adwuma e de amount e bi ebo so no loan master so ya say loan master ema aban adwuma ye for wo mo bosia ade say entimu pa na we aban adwuma na wo saje wa ketua e a free controller and account office now say our affordability now wo project see we need to know sick crowd no so ebia dia na we dey enye dadwe kese bia enye how kese kra utimi efe wo number no efe wo kwada na to say within 24 hours wo mess sort out ama won so we need to dey hu no etimi abemu e the amount na make exam no eso no special prosecutor Mr. Martin Amidu the resignation e won say sema sorry e weche no they say there will be for first to ababonte e na no this abechi mambeni a wote so ye president na ekufado o le wechi nim say ade a wo ye no efa Mr. Martin Amidu the resignation I said them now so Emma Mr. Martin Amidu we resign here no so body nya dey say ye fa ensu no na the waba bonte abekasa the flag bearer the Emma all powers all people's party mo fa cheme all people's party Dr. Hassan Ayariga na ebusia form or the name send to dan wo kire mo se sa special prosecutor idea no grambo no wono and the kan eba ne nche atese na wo hu akade wo hu nimdi ato betimi I implement atese be di juma because onu egu no ni super grampo a wo mu as nipa grampo no ema wo chiri corruption crack so only corruption crack any ndi ehia enti sa botaye na wo ne so no ene na nam so ema sa idea we eba no so atese na nko wo hye nim se ka Ghana for wo mehu ni se wo obi o se fata na atese wo meti ne num ensem na tete wo magira so ato abama na nka wo be implement na ebre krabo a wo dey sa idea we krabo abonte krapo no na wo drum party and the People's National Party PNC and wo dey etu that during the campaign tours that say all can ensem and they select me members no wo dey esu na wo hu ekwan a MPP for efa so te here and I say wo mu efa so hu ensem na wo mu timi ewia idea no everything no wo wia po wia enkafa ye juma na enso enye we wie na tese wasa de ejuma na tese juma na de na nkosi aga na ta gu hu fi no wasa gu enu aso hu kra na tese hu ni se kwan bone and wo nam so eri wi an agenda no and wo so wo metimi afa anya hwe papa bia afa amwa wo man no emu na enu wo ka se enka ebufuado enka wo fa police ni mpo na ebiem so no wo sheda bon ho mode na wo jai ema Mr. Martin Amidu na juma na ka wanye juma ya enka obi enu akobe kasa nim obi enu ankode ni benya asem na so afa nipa na bie wo de we idea no fine wo de fa wo na wote so enti de fa ye juma ya de a oman no eyie na obi a epe we bie wafa wo di ye juma so wasa nipa na wo yi no se won hye juma no so anase won na juma na no wasa akekere ne nsa wo lechi na eno no se wo emu no wu na won pese obeya na say you should limit juma bi na da woni ma wo ya na say dey pa na wo patche in the first they say wo implemented that policy say who you will be ejina wo say one year citizen vigilante and for oma na say aye SMP na mampeni na kufado na wenya na say wo twino ewo efom na so ni niam no ye hye bi wo ha say Ghana ha say ye any bodies and civil service bia say mampeni implementing policy bi and I say ye special office bi to say independent office bi say ye nya omo no majima body bi ani oman mu a wo mo ehwe mu say mampeni emfa
say the to me say timidi nipa no edisi na nemu ma na so di timi nipa no di position no want me interfere e nipa no dwuma bi body dia eni wasana na ke say ka Supreme Court any Attorney General office na ka say dwuma die e chomas omunsem say ka office bia e civil office bi a say ye omo aye independent body no nko member mo akonya say wo bia say manyokuo ana say ye politicians ana say ministers ana say president go entimi nyoma say ka na say ontimi entchom do monye na yetimi ahye na Japan royalties deal any ye Amidu other scandal or even say ever scandal they say akopone amata say nesesia no the abeto dane say ye infimu kakra bi eko sa afa na say body see a ye gina wonu kwapo wo ba mu no wo mu entimi enka asem na so wo mu timi enu wo dwuma say wo mu checks in place say be ya man pedi entimi interfere bodies ye you mu as independent bodies na ni niam no si e ka ne sa na ko say ye gina afa bako ni ya kentia bako but ni niam no Mr. Martin Amidu so no onim say officer ye ja edman no kwa na ekra ne nsem a te say wo sa 2 minutes go be di no dwuma enenti adenti na shat say ye twetwe na mu no one funny to me or as a special prosecutor and find someone to the say body see samples waka osumase and will be antia and go will be dream that the media efa na no efa pressure and two bodies here come here checks and balances abamuno and come on just say man that say jaya matter say do resignation na sabe abeye commentaries will be a na drink and the fanat mu say Ghana ha munsem edos na never bebre wo ha ya ka echire e wo ho a yetimi emidu man na ho be nya pa say e betu sa anyama no e ho na mo say no crest akwansa je e de ma wo man emu nkofo say e betu kata hihye e de proye ase e wo man mu nebuso fo aha e na mdi besi ansa na mdi besi no so no wo mo dia na fo wadwenche e fa ensem yi e betu dia na fa so ye e comment section na dia mu so no share video way and all the social media platforms follow ye our Instagram and your Twitter handles at too much GH _ Facebook also your word and danger too much GH na ama owusu enemy di na me ya tuma ebe sai edi shabe makram me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire fitani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe